Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi uShembe nobuNazaretha. Incwadi kaHezekeli 3 verse 16 kuya ku-19. Kwathi ekugcineni kwezinsuku eziyisikhombisa, izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, ngikwenze umlindi kuyo indlu ka-Israyeli. Ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Lapho ngithi komubi uyokufa nokufa, bese ungamxwayisi, ungakhulumi ukumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise. Yena uyakufela ezonweni zakhe, kepha igazi lakhe ngolibuza esandleni sakho. Kepha uma umxwayisa omubi, kodwa angaze abuya ebubeni bakhe nasendleleni yakhe embi, uyakufela ezonweni zakhe, kepha wena wephulile umphefumulo wakho. Amen. Kuvamile ukuthi uma uthunywa nguJehova ukushumayela izwi lakhe, uthunywa kubo belwe nawe. Kodwa uJehova uthi uma ethi xwayisa abantu ngobubi babo, wena ungabaxwayisi. Kodwa uma ebajezisa, kodwa isono sabo abuye asibeke kuwe. Ilesi sexwayiso owasibhekisa kumprofeti wakhe uHezekeli. Ngale ntshumayelo siqonde ukumbonisa ukuthi budlelwane buni obukhona phakathi komprofeti u-Isaya Shembe, ukuthula kube kuye, noYahweh. uNkulunkulu wethu ogama lakhe nguYahweh, kodwa lapha esizombiza ngoJehova, wacelwa isizwe sakwa-Israyeli ukuba ezosikhulula ebugqilini bukaFaro. Esesizwile isililo sabo, uJehova wehla ezulwini ukukhulula lesizwe, esebenzisa uMose. Nempela uJehova wasikhipha lesizwe eGibhithe, kodwa okwathi besendleleni wabe esebanika inkolo yakhe. Le nkolo uJehova akayibizanga ngegama, ngoba kwakuyinkolo yesizwe sonke. Okubalekile kule nkolo ukuthi uJehova wenza izivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli, ukuthi uJehova uzoba uNkulunkulu wabo, ebavikele kuzo zonke izinhlupheko zabo, bona bese bemkhonza ngokugcina yonke imithetho yakhe. Ku-Exodus 24 verse 6 kuya ku-7 kuthi, uMose wathatha ingxenye yegazi wayithela ezitsheni, ingxenye yegazi wafafaza ngayo i-oltare. Wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu. Bathi konke akukhulumile uJehova siyokwenza sikulalele. Ngaphandle kwalesi sivumelwano uJehova owasenza naso sonke isizwe sakwa-Israyeli, uJehova wabuye wenza esinye isivumelwano nabantwana bakwa-Israyeli. KuNumeri 6 verse 1 to 8 kuthi, uJehova wathi kuMose, nxa owesilisa noma owesifazane enza isithembiso esithize, isethembiso somNazaretha, ukuzahlukanisela uJehova, uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla. Zonke izinsuku zesethembiso sakhe somNazaretha kungasondeli impuco ekhanda lakhe. Uyakuba ngcwele zize ziphelele izinsuku azahlukanisela ngazo uJehova. Zonke izinsuku engumNazaretha akaye kusondela esidunjini, akaye kuzingcolisa ngoyise noma ngonina nxa befile. Zonke izinsuku zobuNazaretha kwakhe ungcwele kuJehova. Emva kwesikhathi lesi sivumelwano sathanda ukwehluka kwesivumelwano sokuqala, ngoba kwagcina sekunabantu abazalwa bengamaNazaretha beze befe bengamaNazaretha. Oqala kulamaNazaretha nguSamsoni, kulandele umprofeti uSamuel. KwiTestament Elisha abachazwe nguJohane umbhaphatisi noYeshuwa onguMesaya. Le nhlobo yomNazaretha eyayiphilwa nguSamsoni nabanye ibizwa ngokuthi i-long life Nazarite, ngoba umuntu uthi ezalwa ebe engumNazaretha aze afe. Kodwa lobu buNazaretha abuchaziwe eBhayibhelini. Ungakuqonda kuphela uma uzofunda eminye imibhalo echaza ngalomlando wamaNazaretha. Kodwa uma ufunda iZenzo 24 verse 5, lapho kukhulunywa ngoPawuli kuthi, ngokuba le ndoda siyifumene iyishinga, ivusa ukwambuka phakathi kwamaJuda ezweni lonke, iyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Umbuzo ozibuza wona ukuthi,
Njengoba uPaul wayengumpostoli kaYeshua, iliphi leli bandla lamaNazaretha owayeselihola? Impendulo uyoyithola ezincwadini zomlando ukuthi okuseqinisweni nguYeshua owayengumNazaretha, nokuthi amaNazaretha kwakungabalandeli bakaYeshua. Ku-Gospel of the Nazarenes, okuyimbhalo yamaNazaretha, kuthi, "Out of Egypt have I, Jehovah, called my son, for he shall be called a Nazarene." Mina Jehova ngibize indodana yami eGibhithe eyokwaziwa ngokuthi ngumNazaretha. Kodwa kwathi uma uJerome lo mbhalo esewuhumushela kuyisiLatin ewususela kuyisiHebheru okuwulimi lwamaNazaretha, kuMathewu 2:21 wathi, "Wafika wakha emzini othiwa yiNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofethi ukuthi uyakubizwa ngokuthi ngumNazaretha." uJerome usethi uYeshua wabizwa ngokuthi ngumNazaretha ngoba wakhulela eNazaretha. Kodwa ngokwemibhalo yamaNazaretha kwakuthi nguJehova owabiza uYeshua ngokuthi ngumNazaretha. Izinto ezinjena-ke ezisiphoqa njengamaNazaretha ukuba siqondise inkolo yethu, ngoba asikwazi ukwamukela ukuhlanekezelwa kwezwi likaJehova. Igama lesiHebheru lendodana kaMariya eyalinikwa ingilosi uYeshua. Leli elithi Isus, okwagcina kunguJesus, ligama labezizwe elichaza omunye umuntu. Kungumkhuba wabezizwe-ke ukuchitha igama lakho bakunike elabo. Ma ngiqamba ingane yami ngokuthi uSibusiso, akwazi ukuthi ngoba nakhu yayidume ngokwenza izinto ezinhle emhlabeni, bese emva kwesikhathi kuqhamuka esinye isizwe siqambe umuntu waso ngoblessing, bese sithatha impilo kaSibusiso wami sithi impilo kaBlessing wabo, ngoba uSibusiso noBlessing amagama asho into eyodwa. Okuyinkinga ukuthi kuba isizwe simnyama esifakaza ngalobu buqili. Uma uthi uyababonisa bavele bathi ungumdukisi, ungumhlubuki. Ngesikhathi sikaYeshua inkolo kaJehova yaba nama-sects noma amabandla okwakungabaSaddusi, abaFarisi, amaNazaretha nabanye. Ama-sects adumile ngabaSaddusi nabaFarisi, kodwa akukhulunywa lutho eBhayibhelini ngamaNazaretha ngaphandle kwalokho okushiwo ngoPawuli kwizenzo 24:5. Ngo-70 AD engasekho uYeshua onguMesaya, isizwe samaRoma sahlasela iJerusalema, sabhidliza ithempeli. Ikomkhulu lalenkolo lasuswa eJerusalema lasiwa eRome. Okwathi ngo-135 AD yaqedwa nya ngokuphelele lenkolo kaJehova. Kodwa ngo-365 AD sekubuswa Constantine, imibhalo ithi, "The Council of Laodicea, in an attempt to wipe out original Nazarenes once and for all, decreed death for any Jewish Christians who continued to observe the seventh-day Sabbath as practiced in the early church." Ngo-365 AD sekubuswa Constantine, kwi-Council of Laodicea kuzanywa ukuqedwa nya ngamaNazaretha, kwashawa umthetho othi akubulawe amaJuda akhonza ngeSabatha. Nempela abulawa amaNazaretha ayigcina iSabatha. Kwaqedwa nya ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Le nkolo nebandla likaYeshua ize yavuselelwa ngumprofethi u-Isaiah Shembe, ukuthula kube kuye, ngo-1910. Ngo-1913 uShembe wabizelwa nguJehova entabeni yaseNhlangakazi. Wathunywa ukuba avuselele imithetho kaJehova, njengoba uJehova wayeyilobile ngenceku yakhe uMose. Kuyacaca ngokomlando ukuthi ubuNazaretha abubusha bafika noMose, baqhutshwa nguYeshua. uShembe walethwa emhlabeni nguJehova ukuzovusa uNazaretha okwakuqedwe ngabezizwe.
ukubonisa ukuthi ubuNazaretha okwakuqhutshwa nguShembe kungukuqhubeka kwenkolo esayinikwa nguMose. Kuvesi 3 womthandazo weSabatha uShembe wabhala lamazwi: Mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane, nigcine imithetho yakhe wanilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Le mfundiso kaShembe iyimfundiso ebonisa ngokusobala ukuthi thina njengamaNazaretha silandela inkolo uJehova owayehlisela kuMose, yachithwa ngabezizwe emva kwaYeshua onguMesaya. Ukufakazela lokhu esikushoyo kuMathewu 5:17-20, uYeshua wakhuluma lamazwi: Ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizile ukuzochitha, kodwa ngize ukugcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nasicashaza somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Uma ubhekisisa uvesi 3 womthandazo weSabatha noMathewu 5 from verse 17-19, yonke le miyalo igcizelela ukuthi asikholwe ngokugcina umthetho kaJehova owawuloba ngenceku yakhe uMose. NguYeshua owathi umthetho kaMose umi ngunaphakade. NguYeshua owathi uma kuvela umuntu engawugcini umthetho kaMose, abuye afundise abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaMose, angeke angene ezulwini. uShembeke ufike wavuselela lo mthetho kaMose. Wathi uma singawugcini umthetho kaMose, uJehova angeke asehlisele izibusiso. Ekufakazeleni lokhu uShembe wabhala izihlabelelo nemthandazo kuwo igama likaJehova eliphindwe ka172. UbuNazaretha akusiyona inkolo yakwaShembe noma ibandla lakwaShembe, kodwa inkolo kaJehova owayehlisela kuMose emandulo. Bonke abantu abamesabayo uJehova kumele bazihluphe ngokugcina imithetho yakhe. UbuNazaretha kwaqala kuMose, kwaba nabaprofeti abangamaNazaretha njengoSamuel. NoYeshua onguMesaya wayengumNazaretha, nabapostoli bakaYeshua babe ngamaNazaretha. uYeshua nabapostoli alikho ibandla abake baba kulo ngaphandle kwebandla lamaNazaretha. Okuseqinisweni uShembe wathunywa emhlabeni nguJehova ukuzovusa ibandla lamaNazaretha emva kokuba sekuphele icishe iminyaka engu-1800 laqedwa ngabezizwe. Uma uthatha izihlabelelo zamaNazaretha uyothola ukuthi ezindaweni eziningi uShembe ufundisa ngoJehova. Lokhu kusibonisa ngokuphelele ukuthi ibandla lamaNazaretha libandla likaJehova. Kusihlabelelo 73 verse 3-4 umprofeti uthi, idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Useze wahloba ngabo kathathu lobu uNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka omunye. UbuNazaretha akusilo ibandla lomuntu, akusilo ibandla lasemhlabeni, kodwa libandla lasezulwini. Kumthandazo wokuvuka wokulala noweSabatha, uma eqala imthandazo uShembe uthi bandla likamenzi wezulu nomhlaba. Umenzi wezulu nomhlaba ke nguJehova. Kuvesi 11 umthandazo weSabatha uShembe uthi, khumbula ukuthi namhla usuwenze izivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwensuku zakho. Uma uba ngumNazaretha usuke wenza izivumelwano sokukholwa noJehova. Uvuselela isivumelwano esenziwa ngokhokho bethu entabeni yaseSinayi. Ngijwayele ukuchaza ukuthi mhla ka4 January 2010 kwafika ingilosi kithi yabe isithi, ngithunywa kuwe nguShembe ubaba ilanga uthi angikutshele umakhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke libandla. Kuleli bandla uyofundisa abantu bonke indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Uyokwenza lokhu ngokuthathela ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha. Kukho konke ukufundisa uyocaphuna eBhayibhelini nasehlabeni zamaNazaretha, ngoba lezi zincwadi asiphambane. Ingilosi ayigcinanga ngokushiya umyalezo, kodwa cishe zonke izinsuku iyafika izosifundisa ngazo zonke lezi zinto engikhuluma ngazo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakholwa ubukhona bengilosi,
nokuthi ingilosi iyakhuluma nomuntu. Kodwa abantu bayakholwa ubukhona bedlozi nobukhona bezithunywa, futhi abaze bafuna nokuzibona. Kodwa ingilosi bayaye bethi yona bafuna ukuyibona. Okumele siqonde ukuthi ingilosi iza emhlabeni uzovuselela umthetho kaNkulunkulu. Izingilosi zaphela emhlabeni mhla sithi asisaphili ngaphansi komthetho kaNkulunkulu. Okubalekile ukuthi kuleli bandla likaJehova sithunywe nguShembe ubaba ilanga ukuthi sifundise ngoJehova nenqubo yakhe yokukholwa. Asifikelwanga ugqozi ukukhuluma lezi zindaba zasezulwini, kodwa sithunywe ngokwasezulwini. Imandate yethu ithi asifundise abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Kodwa kulokhu ukufundisa kwethu sithathele izimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Sengichazile ukuthi ubuNazaretha budala kuyinkolo kaJehova eyanikwa uMose yaqhutshwa nguYeshua. Thina sithunywe ukuba sivuselele lenkolo kaJehova eyalethwa lapha empumalanga nguThumekile. Inkosi busise izwi layo. Le nkonzo iyatholakala ku Facebook page ethi